fai meeting te min foi le vain lo tu la che hun ha sa na sang te thil sang te thleng kar al pa za in tlai hun min suai thlenga lal pa zanin tlai hian kan thil ti tu tin re te sharing kan ngai thak tu te thil ti tin re mai hi maro in tu hero pina tu rin heng swing karon sene amen Psalms sang trăng của căn chia nghe som ni na sang khát trăng ang tun lai chu he thu ka tu om dak maya mangan ni chuan pan thang chero Jacob pathian mun sanga lang chero se mun thiang lima trăng chuan tran puina ti tir sak chesela zai ona trăng chuan ti chak chero se itan zong chu shereng sela I hal lom ro se itung du zong chu phal la irem ru zong chu lo thlin tir chero se I chan na chuan kan zaya kan pathian mingin puan hi kan lazar lapa chuan idil na zong chu lo thlin tir ro lalpan ashiak thia hi acham ti tu na ka ta akut ding lam chan lam na than awa thiang ni matang khian ama alat changang then khatin tolai lir te an ring then khatin sakor te an ring kelia ro chuan lalpa kan pathian ming chu kan lam zo kang ani dong ku na chuta ken ro chu kan thowa kan ding mar ta zo lalpa chandam ro kan ko hun chuan lal beri min chang ro se pathian thu kan chiarte mal min som sak ro se Tulai chu garil ruwa hianin hla pakhat hlau sulak hianin a vengang che nisa le hlima I veng tu ani mangai taka vengin en kol che malavak turin akal san long che top na thlengin en kolang zelang che ama chu pa tlan tu le thian ani englai poini ko na chana pe ama ring thuaila a chan damang che pathian in nilengin a vengang che ike vengin I kong te tingilin yen kol tu suai tu ngil ne ni ilal pa le I chandam tu ne nin isuan inun chungin a vengang che midang thei lo mal som a peang che I thi ni thleng poin a vengang che ato pa arama a hruang che God will take care of you ti la hi garil bo hian om reng me kasa ni chin po khan ka zai kain lo reman me te ya audio ka lo mute lo le ngala ka tu em mai heng la hi tun ang hun har sa thil sang te a shileng lo chung po hianin a ho zo ngai to chuanin mishing dun hi ho te to mai the ni na lai te po ma ha mero chu pathian zangai na kan changa an in hun thleng pathian ina min shoi thleng hi alo mom em mai ni zaina hianin tong trai rual na hun man a thain ka sia tong trai rual na hun kan manga chumi zo chuanin sharing ti tu Dr. Zonun sang khiang te hakan somanga ani hi Chennai lampanga public health te ti na om chunzom ati kan lo ria alo om kho me zanina hun pathian hun ram chang in pele the hi zanina tong trai thu pui sang te hi kan prayer secretary khana on ta lang to amero chu kan chian thawanga pakhan na chon lom thu soi na hi pathian ne na lom thu soi tong trai na hi atul le kan ria pathian om puina te ven himna te azangai na te kan changa tunun thlanga pathian kai hloina kan chana wa hian lom thu seila atuta chuan mun sanga covid duty zong te tan tong traila tin covid-19 kan rama dar zel to lona turin pathian hena tong train dilila tin chumi chuan in tong trai na thupui tur hi athui da hleka kan chia thawange doctor ke rakhu le Dr. Theodore lal chuan moete van ko nan changa an kalsan ta kan chung te le an lain nai te pathian thamuan na le ompuina kan dil sakanga pathian in ang kimati theya heng har sanakara po hen ha thokang ti kan ringa tin hemi baka hianin kan member te le an chung te dam lo te Dr. PB Zoding Liana Civil Hospital ICU Omega Dr. Frank Harris IMS room oma Dr. Cholal Dinpuya ZMC COVID awangin oma
Dr. Bill Mingsangi home isolation ania, Dr. Esther Ramoi home isolation ania, tin Dr. Lal Seng Liani Ma Sengi ani po si lenga wangin home isolation. Dr. Larin Fela Tiang Pokin in Lama Omega, Dr. Vanal Shuai Mar home isolation ani boka Dr. Franka Zone hi emergency appendectomy tiania, tin sumi baka chuan Dr. Larin Chana hi COVID wangin en kolmek ani boka tin sumi baka chuanin kan member len chungte cancer patient en kolmek Dr. Ming Tanzuala pharynx cancer ani he diagnose charani tin Dr. Lalming Moi CA breast cancer ani tin Dr. Jilal Phiang li ma hi kan tong trai pui thin kha ni in zai zo to aizol lamaron leta na te po tho chun zom le to pathian zara athale maya ni hi ma som zela kan tong trai kan thredan le tin lalbi Dr. Zore Moi nu ya chakong cancer ni tin puka moya liver cancer Dr. TC Ming Thangi pa ni tin pu LB Malsoma Dr. Vanal Shetilewang CS Tomakani tin PF Lomzuali Dr. Joseph Loenu CA Bokani tin Pujasi Samliana Dr. Zikpuila Dr. Jo Sang Zualate Pakhani Boka tin Dr. Aldo Omi Hani Mekania atan kan trong trai sak langa tin Dr. Si Than Moi Tanu Pa tin Titsumi Ba Dr. Van Lal Huma ani hi cancer ania dam chau zel natan kan trong trai nga atong atop hi in hon natan kan mangdon nia kan han tarlam ka hian trong trai na kan hun kan manga in unmute vekila ka athei chuan atop chu in hon natan kan mangdon nia pathian ma iloku nang u kan pathian min mangai tu lalpa kan pathian kan pa tak min mangai tu zanina e mi fai khon hun cha lalpa min buat sai sak le wang in na ram thu kan thila che o lalpa tak min mangai tu zanina nang man ma ne na lom thu kan do bun kan angin ta kan thian tin lalpa tuan ram pan san me lai le mitang tak dam lo na wang mang ang takan lain nang ma pol na kha min pe ka ba the ya lalpa nang man tha te min siam cha wangin lom thu kan thila che zanina hin la nang chu ipa kai renga mishing te chupan nang nam chi pathian dang nam ngai lo kan ne che wangin ni min kan fak che ya ro pu choi moi na lan zong song ne na kan ta nem zanina hian olal pam he kan member bun la me chuan ram lalpa min pansan ra ko le theodore tem anti sak thei kan nei lo uncle san mi le pa ra khu po chung te ho zong zong te tin theodore ponu le pa te chung te kal san te thamuan na yong puinan tan lalpa randi sake khongai takin lalpa nang man itharau thiang himin shwaya ia thamuan turin an tan em in lalpa hi kan member na tak salama lal tu engam za kan ongam vi takin zwal le he roheris te tu na ya cancer te atharan ni khongai kin lalpa tharau thiang him tan puina an tan kan ron dil saka pa treatment te an tan thu ram tin lak theina tan le lalpan tak sadam na pia laman ril ru le tharau kan ron dil saka khongai kin lalpa heng an na te thonan tur lawa lalpa nang ma lam an hoi pha te an hoya lalpa nang ma lo nei thein tur zen an tan lalpa zanina hian kan ron dil saka tin midang cancer ve me kan dil sak thin song song to po thari
rin iputa kan ron plan liam lalpa iti dam na wangalom tu soi chungin lalpa dam na tan kan ron dil sak chun zum ze la he do mitin upa po na tu kan ron hodona anni po dam tak le tlong tak mizoram an ron thlen the na tur le kan shipui leng la ka ti ven him nan tan kan ron dil sakem tin lalpa kan member te an chung te an nu te an pa te lalpa na nasrang nei te an tan kon kan ron dil saka ni pu lalpa i dam na an tan kan ron dil saka heng nat na zong te hi i ro puina lo lan chwa na man wa lo ni sela lalpa ikuthiang hima zanina hian lalpa kan ron la ne tin lalpa zanina hian he covid lalpa do na konga lalpa malaturi takin ZMC lam le lalpa district lamate lalpa frontline workers tak hote event himna itharau thiang him shpain le tan puina tan kan ron dile lalpa heng kan ramina kan thil ton te hi nangma min nai tir tu lalpa nangma so hi kan dam na le kan himna in iziate lalpa kan ram christian te na thara kan shia chu I thu kan oya lalpa nang madu dana kan nun te na turin inena kan ron dile athona heng te kan turlok na tan lalpa inena kan ron dile min chandam tu I swang hingin lom tu soi chungin kan dile che Danin kan inform ni albur tengah minum pui atau sengau minum pui turin min chandam tu isu Krista hingin lom sesuai kan dirace. Amen. Ole zai na hianin Dr. Zonunin hun chatakaron mangdona mai chana ka mulo na ri to phe me pathianin athan ping yang ti gan ringa zaina po in hong takin ru tong trai na nen Dr. Zonun sang khiang te sharing nei turin kan so manga hun naom dana zirin midang te po hun kan ma tho thei tu ra ngai la a tho me chuna Dr. Zonun ni lo so mang u hello các trong em sẽ thì sẽ thì zanin berkhel han ka network aron chena sa ka kalau trong chai tar tar tu na han karon sheve thei anyway invite hello tu mani sil charkal apela bayanga yang lo khana ni to ni zo mer shim shim tu kalonga tileng rek ti ang do Evelyn Khan Miran Shiltir Khan Kakar Nikal Ta Khan Miran Shila Katilai Kachon I Inge Soitu Pokashela mo Soitu Pokashela in EMFI Zoom meeting hi kakal claim box ya kain thung ve de boka amai ro chu tuna ero chon pathianin huna local ta khami kar ni chung khan pathianin na sataken thil min zirti ra voini han ka tong trai ne ke polal pa enge ka soyang MFI han ti te hi olta achang chon thil han soi midang ta na thator mo hei thil siam that na tor soi te hi cha kom thina ni chu amai ro chu voini han ka no ka testimony pathiani na tun hun tun thakha chunga testimony min bek kha karon share do na re lote chon I mi lo she thiam lo kola kam ni zo bible ka ken lo wangin English bible so hi ka ken nga chu wang chon ka bible version chiar ho hi English na ni do na she me don ya voine han ka chiar do chu James chapter 1 verses 2, 3, and 4. Tikhanya Sompaninan. James 1, 2, 3, 4, and 12. Consider it a great joy, my brothers, when you experience various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. But endurance must do its complete work so that you may be mature and complete, lacking nothing. So on verse 12, blessed is the man who endures trials, because when he passes the test, he will receive the crown of life that he has promised to those who love him.
Karil roa vuin tlaya aten he karil roa omchu the blessing of trials ti khanita the blessing of trials hemi kan chiara chuan consider it great joy ti ni har sadna shang itor laite irin na te sta om laite itra zoi laite she omna itor laite khan consider it great joy bible khan ti tlat me ni chuan athan chu hemi hi itor chuan ati when you experience various trials English dictionary can encounter trials omzia chu test of performance qualities or ability of a person's endurance atini enge trial ti hi ani chuan keimani hian entenan kalopiang tharta pathiana khan hei rin na te ka neita ka fellowship atang te khan lalpa chu har satna ka to changpon ka thian tur ani ti te bible chang ate iswan tam takin hlausu ka kalsan lawang che ti te fin na nei lo chuan lalpa ne na fin na dil ro ti te bible a kan chhiar ta ni khang zong song kha kan han chiara voi jing tin te daily devotion te kan han neya kan tong traya lalpa kan worship a to na fellowship ang te kan neya chuan fasting prayer te chuan i khang shang kan nei khan kan rin na kha keima ni khan asiam ta ni so chuan chu mi rin na chu atak takin engtin nge kator chwa theyang atak tak feel da khan engtin nge trial a khan I enge Christian hilal pa hian min lo da ato na ka om nei chu ki trial ani trial dik takania ta chuan I kum tam tak lal pa ka lo zui ve to na te pathian fanu ka nei ti min sha te na te nalpa hian I fin na min pek thei zia te khang zong bible chang ka lo sha te ka ngai thak te ka hlangai thak te khang zong kha ates na hmuna han to na han lalpan min da ni so the like one trial see test of performance of quality ka endurance engtin takhe kharin na lalpa na min pe ka sha thiam zong kha engtin min test ta ni so invite nang ni po in ve karing lekha te kan zira mo kan fa te bon lekha te zira tin ke ni te po training te kan kala kan thiam lo test tak kha chu kan thiam lo en chin na kha chu kan training zo kan test lai kha ni ta ni kan training zo kan test lai khan kan zir lai zong kha kan ngai to chhuwa ka chuan kan ziak chhuwa ko mo khami ama kan mu da na zir khan kan quality kha certification ha kan dong thin ta ni chu tiang che chuan ke po hi to na ton thakha chung hi chu karin na a hian testin ka oma trial ka ne ya karin na hi lalpana rin na min pek te ka thian te tanga rin na ka kalo mu ve te rin na kalo exercise ve to te kum som bariat ka ni khang ka piang thara kum som bariat ka ni a ka pian thara tanga bo in ni thenga kalo experience to zong kha back to square one ang halal pa hian min test hemi testing ground a han kom le ta ni laboratory a han chuan hetiang har satna I kan to har satna to ti chu away from the family pakhat na chuan pani na chuan kum bu pa to nu to ka thuak chak to ta ne na statistics hanjir le computer te thil ti sang I hanjir le te chuan I chole thil dang bo hei weather zong in adjust ngai te chu ber chu zong le ina chuan I fall back na tur haka nei thina ni family comfort zone kha kanaya group of Christians te family support te kanaya chung zong nei lawin katla ta tol nei chu kha chung kha pathian han karin na hi min test khopa chuta chuan I har sa ka te ni honestly jan har sa ka lu to ka har sa ka te to kheng har sad na hi I Christian kani ang hian rai ta ka lo tong to lovin ka sha akum nge thap ho ka sei thei to lo chutiang achang ka lo tong to lo har sa ka te ni har sa ka te ka give up cha ka ni chu chuan chuti hun lai chuan I ka give up cha ka ma se pathian chu ban thatak em he pathian hla lo om te hi ban nom tak em hlangai thak tur lo om te hi I am not alone the career job lai he
he alara ni mo malin ko long di ka because I was never alone for so many years kangai lo ma se ka Spotify a kanaron ta chon kangai thata ka trap zoi many zat la ya han exercise ka la thena ka walk thena kilometer da kar khati chutla chang ka trap ta zoi malin ko long when I go through the waters when I go through the fire you will never leave me ti kha aron nung zot ka ti me kan na kan man ka lo ngai thin aron nung zot ta chuan kami Bible verse kan nge heta kan thiar chuan if you pass through the waters when you pass through the fire mo ka ompui tla tang che ti ta ni example la mei bula khan vocal ta chintai la literally atakin asani kan bun hian mei kang hi ado zo lo an na lu tuka kan plan che thina ni oh khanin cha theyem she theye chuan kabun khan ado zo lo ani chuan tuya ka tuya ka tla bang chutiang cha chuan kan life a po khan hetiang ang har satna kan to te hian kan kang thei ni kan kang theya kan kang nge do na kan thi do na ni tuya po kan leu thiam lo chang kan tla lum nge do na ma se Bible chuan I ka nga I thi do na ni ti ka sia ma se chung huni kal tlang hun a po chuan ka om puyang che tui po cheng thiam lo ma la tla lum don ma la ka ron chan chua kam che ni se but where will it come from mo he kam bitin khoya nge mo a mu thei lo ni Christian te hi chu enge pros and cons sa ka sia le chu na hi kan mu thei lo wa atakin kan mu thei lo wa he kan exercise ngai ta chung huna chuan lalpa khan I khang enge he ka kal tlang lai khan kamang angani mo kamang anga shom ka tia chutia me ya po nang po tlata la itlan chianga asai tianga anai tianga tuya po tlata la imang anga tuit lai nan soi phe chu engting en ti kha second day lo te chung zongin kan don zong song kan mun kan aron lang choi ve kan tiang de khan khatiang ang at the point of no return ang dewa ka ikal hu na lo khen pon ti khalal pa khan khoya ma in khan to in nei lo khuna po ka om puyam che I will be with you through the fire he Bible verse MBBS final year kan ni khan ke che memory rush oma EMFI conference kan host national conference a regional conference kan host ni tu mi tum chuan Bible verse he mi hi ka donga kum tam taki ka thei hil thei to lo a chan chu har sat na ka to piang in hei hi atakin ran nung thin ani chan khami kha chu tiang ka kal tlang lai chuan lalpa khan engtin nge min lift out ka ti dan chu I'm so glad to all the teachings and to all the hey min encourage to te kan deya pass mala te pathian thu kan lo ngai thak te le kan tharau hian pathian hi ngai shim awang hian e po kha zi nga te han hei dar ka tong try man ngai to manglo antinan fat nen boy ma tong try man ngai to lo khan alarm clock ka datan he ka tong try ni pathian la ka ngai lal pa ka man ngai tak che honestly chulal pa darkar khatam I ma ka omlo chuan mo I thu ka ngai tha ka I presence ka omlo chan hemini hi ka face ngam lo every day chu ne ta pe chu thakha ka face ngam tho lo I cannot face the day without being in your presence and I am not able to face this day if you don't give me the grace that I need for the day mo tu ba chan ka in nga na le ka mo na hi arab thak na ka arab thak ka ti tok mai lalpa khan chu mi kat rin na fia na trials huna khan trial huna han min da ani ma se heng huna po hen hallelujah avan ro pit ta kem kan pathian ni chu ban thata kem chu tianga ama presence rei lo te kanom po chon min van lo encourage na sa tak em ni kha kan sei du po kan ni chon endurance kha kan han en thak zela khan endurance must complete its work so that you may be mature and complete without anything at it without lacking anything at the endurance so exercise la chin chuan in chianga plan remote kha thei lo ta ni
strength training ten ta tlan ringo ta the voi khata ji ma ivakal theilo ni minute som ivakal anga rei lote itlan anga chon atu ka itlan le anga kha ai thui chon tikhan thani thathum te an tlan chon na satakin an lo tlan the he olympic zan ka lo en ve ki he rei si monom ka tia an tlan sak engtin ye he tiang khoban an tlan sak thei 10,000 meters sen tlan thei ni inge second rail te meter za ten plan thei ni ma se khami tlan tur khan kum tam tak an taksa han lo train to a ma se endurance nge ati ra an plan thei lo wa atu ka khan atlan thei thut ani lo wa atlan thei lo ma se a innor lui ta ni ati lui chang chang ta ati lui ka theyang atu le a po khan ai nor lui le ta ka ti theyang an te khatia kum level kum thum vel an train no khan I khovel enge so le tu saringa pianga zo in na sa pok chutiang da su ni da chokong ten ter pola po khan kan rin na kha implant siak ti anga ron te hial khati hun lai phe ka chan hey Greece te they were the first people mo hey Olympics bel ti kan ron so na khan ni ta khan ta ni an plan implant siak na kha hey mishing ti sa ina a thei na top khok ni ka sha hey physical fitness test na te top khok chu hey Olympics ko tiang te anita India rama po kha tunga min ka chopra te po kha kalo en vea kum heti chung hian a training na sa zia kha video khan an ron tilang ani chu tiang cha chon ke ni po kan training ground a hian I vo India hian I enge example eng tinga ka tiang o min them tu na ka weakness chu mi lo rel khalo ni ta se ka vocal ta ka chat tu mani khan an lo re lo bang khan ka du lo khe mi te chu ka kal san lo ka nga chan thar kan charanga I mi rel ngai lo bula ko omang kan ti thei lo ta ni a chan chu I kan plan san thei lo khovela hian everyday ni tin khatiang ho bul ka khatiang te make sure ka va categorize ni lo ne o khan mi feel da khan ni tin kha kan omran kha ngai ma se chu tiang om chung po chan lal pa hian har sama se plan san lo in har ma se ti sham lo ti lui ro voi nai ti thei lo tu ti lui ro tin kan rin na hian min lo ti lui thina ni example a chon missionary howi kam zoi lo kanga I ka missionary chan te po atin ke ma te semani ve me chu mana MBBS ka zo khan I mission trip han ka kal du ta ni I ka pa te khan a ho ve me I no pang lu to ki kal thei lo te chan ka trong trai ta ni lal pa I house ka ti zo hi chan poisa ka ma mo chen sing khat ka ma mo kar khat chung in chen sing khat ka ma mo a ka pa ten poisa min pe lo ma se he mission trip hi ka kal du em wang hian min pe ro ka tia chon miracle ron thleng tok mai ni chon private hospital la khan somehow I enge kha to visit khan zai tur ka nga lo to ka kan zai ta chu chon cheng sing khat khat nei ta cheng sing khat nei chung chon mission trip a khan ka zukal ta ni chu enge tinge khatyang khan chon chu bang chon annex le kha chon lalpa khan he engtinga ka tiang ka lo in ka rin na kha lo in train to ni che ka ma mo kha au min pe thei ni ti ka sha ta wang khan sing khat ai ta ma po khan lalpa ka rin thei na kha enge kha ka lo nei to because I passed the test no in che tiam tro paisa kher ni lo po til da nga cho da tam kharinga chon chu bang chon khami endurance ring pu te kan ni ang chuan lalpa chuan I tun hun chu har sa ni mai thei covid po har sa ang he an thi zoi ta I Mizoram om lo mai la Mizoram chanchin te han sha ta I silchar te an dang ti te han sha ta mi an thi ti te kan dam doi ma mo te an dang ti sha te han ril ru a shoma I enge ril ru te po kha ana ni ka than pa ne la han tan ka se ya I to ge mordeka ya khan esere ne na kan mizo lal inai oma wang khan judami ini lo chuang lo ti shero atiang deu khan mizo rama kan om lo wang khan mizo kan ni na kha adang chuang nge are chuang si lo ril ru kha lo na ve ngoi ni ma se chung hun har sa kan to lai po khan ha nge hei Christian lal pa ring to ang khan ma na po I tihian kan om to ama se hei aina sa hilal ban min ti sak to ni lo mi chu bang chuan a aina sa zokin hei in train le zo lang o ti chang ila chuan in train le zo lang o tong trai na sa le zo lang o amo chong hai lal pa hi kar le zo lang o ti te khan khami kan rin na kha kan ti chak the ni chu ka sei om cha chu kan she thiam tera ka tiang deu khan
ngat ninge heng zong zong hi kan kal tlang. Why do we have to go through the trials? Why do we have to go through the testing of our faith? Why do we have to endure in our walk with the Lord? Athan so God wants us to be a mature Christian. Eventually chan I Paul khan I blameless lalpa ma a hian I mature kan ni theina tur khan hei hi min en ton ro u ti thina ni Paul khan min en ton ro kan nun hi ti chuan ke chu kan nun hi chu it is pour out like a wine ti ke chu ka zo to ma se nang mi hi kan ni ang hi in ni theina turin ati na chan so I kay manya lalpana ti zo adu mature Christian no pang anga I enge to barreng ni to lowa puitling anga solid food po ai thei athak po ai thei asak de upo ai thei enge atui de upo ai thei tin ai po ai tam thei de tharang na kan lo ni thei nang khan lalpa khan het mi training ground he min pe hi alo ni a chu chu kai po personally min share tir wangin kalom hazanin a han karon share duwa enge mature Christian tia chuan kan share du chu Korinthon khat bung som pathum cha som pakhata le hebrai bunga cha som pani changa som pali ate khan tian ati ni when I was a child I spoke like a child no pangkan ne lai chan ba ti te ama apa te kan ti ta ma se kan lo lian sentence se kan lo ti thiama kan lo trong chan kan upato nu phaizan mi then khat phase they are blessed mo he with thu soi thiam na ten blessed chuma chan no pang le pui tling kha chu kanin ang thei to lo shim shim ani chan chu ma chan pol khan kya na ti ta an te pol sia chang le changa pana kan no na ti thum ber ni a ke ma nu na po le enge nang ni apo alo apply nei theya ka chumi min chat tir chu no pang reng to su why are you all ipian thar inge hei local income tura somreng ngai te mo example ani chu tin trong try tura ti lui reng ngai te amo I kapian tharna kha a mature Christian chuan to be able to produce fruits. What kind of fruits? The fruits of the Holy Spirit. More fruits of the Holy Spirit, that is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control until we see our Lord. Lalpa ron kalle ma chan lalpa khan khatyang tur khan na tinge min ti na chan so that kan mature to chuan kan pui ngai te po kan no tan pui thei dong kan tet lai kan rin na kha ala no pang de ulai chuan I temptation te po kha thlem na te po kha kan no do zo thei lo de po ni theya ma se lalpan heng zong zong trials kan rin na te min han test ta I har sat na te kan han to na tin har sa chung po kan lo ti lu sham khan Christian pui tlinga khan min lo siam kha lo ni zo ka chumi Christian pui tling chunga tinge min mo a big takin ton huna hian kami hi karon sei du chu Christian ka tinge min mom Mizoram apo kan Christian na arei to lom kumza kan ni to ni kumza Christian na kan ni to ma se tu nang hun har sa hi kan la kan tong to em kan lo tong lo mai the ni ma se tu ta chan Bible kha en let na changte kan han en let chan I burn hian I enge kha burn 27 years anga tu nang hun har sa hian prayer kamana ka sharing masa po ka so yang khan I dakar so pani tong trai na hi an siam thele chuta chon khami chu ka lo tong trai veng tin prayer point sin non siam kan ram tan hen kan tong trai thina ni abi takin tun hun har sa han kan ram tan kan tong trai thina chuta chon I engilo Jehoshaphat hi kan anon reference ani Jehoshaphat kha kan chiar chon chronicles sa khan I ama kha ala no pang po kan tin Israel ho kha an no an claim ma chon an ma ni ama alal pana ano thwalo nam ho khan anin kiam khoma o tu na chuan I ahma chan kan chak lo tu na chan ka ro in tiam khomila han ti cheve ka ngati tan de Jehoshaphat kha alunga em allau ni allau tapani chuta chan lalpa ti thei em ma kan nei to lo ilam karon hoyani te ni to Anram Shwaitu, he was the president. Mizoram context, so maybe the chief minister. Hey, politics lampang so lu ka tum nan ni lo ni tu siya tianem. How to kan lalpa ti thei kan nei to lo. Enge kan ti thei to chuang ilam kan lo hoy ni tia. Kan ram pum pui han chung he yang u cho kan he yang tu
man chong hei laben an lowang an tia no pangte nu now puate po an fa in lalpa ma a Jehoshaphat shwai na khan an lokala lalpa chuan eng tinge ron ti khatia pathian chi bayan bu ka I heti mai han an thu po ni lo an bok khupa ni an bok khupa chi bayan bu khan khami mun na mi pakhat khan kharau thiang dim khan ron khata he in dong na hi in dong na ni lo na tu ka chuan lalpan in ta na ati tur hi in hu anga ti ni chuan chu da chuan Jehoshaphat te khan engen ti chuan lalpa factor khan praise and worship team mo lal because his love endures forever ti kha satur kha an sa ho atu ka po khan anin do ni kha lo thleng to sipai an ma ni aile tam lu to kan ron kal khan an zukala battlefield da khan ma se engen ti chon la shwai tu de khan ma an shwai ni lalpa chu faken am ro se lalpa I thil ti theina wang le chatwa na thil because your love endures forever mo his love endures forever ti khan in do na khan an zukala chon anunga khan ni te po khan local ni ma se enge khamenian bu chon khatia pathian faka hallelujah amen he ke mani po kan tong tai thenang khan he na chulalpa ta niya in do na chulalpa ta ni ti an aw ru lai ta khan an mani le an mani kha anin thata chon an man anin ti chimit ta fek mai ni chon an zu mu sum chu I kha mi te hoina anin mithi omrum le enge thil chu tak tak an kal san ho te kha an lanas an zul chon an khwan ron ho ne na ti chon ke chu mi politician chu aro pui bera mo chu mi party chu ro pui ber anon ti lawa Jehoshaphat ta ro pui ber anon ti lawa anon let khan lalpa chu faken am ro se fakle choi moi chung khan an tama khan anon let le ni chuma chon tu na han ke ni po hi kate se mani chu lo zo ta se hi ka conclusion na karil ro han a omlen ve em bangin kan share do I mizo Christian te I kumza kan ni na kha chu arei to kumza Christian na kan lom ka chang ke zo tlei ro la kala ni na tam tak boil la no pang karinga chuti kumza kan lo ni to ni tun hun har sa I BJP sarkar la ka hian din theina kan nei do na mi enge what is the tactic behind him kan MP te le in do don ta ila kan ne thei do na mi chuta chon enge kan ti thei as a Christian ram anga lar ta ti me om ta chon enge kan ti thei om chun chu lalpa ema kan ti thei to lo kan hial ne don chuang lo Twitter pon kan tweet le don chuang lo we cannot do anything India rama engang debate po omela kan ne don chuang lo ama ero chu ti lai ta kha a hop ning ka sha be se na kha ama ero chu nang ma kan dei chia nang ma hi kan be se na om chun chei ni nang ma hi kan be se na om chun ani chu bang chuan kong hong ta se kan thei hi le fek don mi hei kong ron hong ta se kan thei hi le don mi ai settle don mi ni lo lalpa hian kan ram tan han thilati du anein ka sha ke headline te hang kalo mu ve dan ani chu kum engti ka nge kum li nge kum nga kal ta khan he ka pasal te bird gym ho kha I Mumbai ya ankal ani tu kai chuan intensive worship program nan kala chu ta chuan prophet pakhat chu hian aron ko khomani chu mi zo ho ka khongai takin local te watia pathian in I am going to shake you I am going to shake you so bad that you will know that I am the God, only God. I'm going to shake everything that can be shaken. Tun ba ka shaken he kan ni no. Kan ni He's shaking us more. COVID po tunge do thei to chuang everybody he to na mi he ka appreciate to pani appreciate na ni lovin kan thei pa top kan chwa kan feel ta chuan ma se thiam na le I facilities khan I COVID lakha thi tur le kai tur te kha aveng chuang lo chuan kan kong po hi ron in hong le ta se chuta chuan lalpa kan in han kan thei hin do na mi as a Christian kan yang han ka ro he ka active lo ma se thanem ai takin ka soi ni so
trong hay trong trai lalpa nên han ti lamu let this the first and foremost har satna kan ne kan Christian entinan so ka soyang khan to na ka soy zong zong kan mature Christian chuan ati tur ma seber chu inga nge lalpa kha in ha to chuang nang lo chu in ha na hi ka nei chuang mi I de na ka ron thluk lu hian I am coming naked stripped naked before you so that Lord you know everything about me you know everything about kan ram hi isya ilula nam kan di lai tang to khan England na tangin nam chang iron tira khang ho khan chan chin tham min ron shil na chan kha tun hun hi ani ton lomi tun hun kan lalpa a be se na ngat tur kan ni a for such a time as this for such a time as this God made us mature Christians so that we can stand on behalf of our land. Kan ramta na dinga lalpa be say na dang kan nei to lo political party po kan try out thai to lo tunge try even if we want to try out kun kan nei mi kan nei lo chu wang chuan ni heng zong lalpa hi be nge ron kal khomin trong trai là trong hay pun trong trai là lalpa kan ram hian Mizoram hian kan be se na om chun chu nang mai hi ni Mizoram reformation ama Mizoram tharasiam chhuak tu pan nang mai hi ni ti in EMFI ka chian du takte ka u du takte ka u naw te po som ani karo ka som non le prayer chain try na prayer points akhan kalau thong le I kan ram tan trong try ang khakaron tho do ni ram hian be se na kan nei to lo lalpa a ro chuan kan be se the ngatinge tikha so sorry hey ka sai rei lu tok ta nyang ka tong in kan sia ngai nom lu tok ngai khacha cha chuan lalpa karo kal kho mila jeho safata chu kan le ma se jeho safatan ati angkhan karo kal kho mangu chunga yang tong try yang ke kha merit po kha in incubate in kha in isolate life po khan isolation po kan tong try thai lom tro kan na pon min di man na anasat lo la hian karo tong try yang I trong try la lalpan ma na po klula nam mei kan ni lai khan ahmangai na min shil tur khan ahmangai na min shil tur khan he could convince those two Englishmen to come and speak to us about the love of God if he kha chu kum tam zatam takal ta po ati thei chuan vo in ni han ala ti thei don ani ma se ati thei ni ti hi kan acknowledge kan enge kan tlang au puya kan rin chuan lalpa hian atinga ma se ko Jehoshaphat te po khan ne na an mu khan enge an ti chan pat an mu ma po khan lalpa khan fakani an mu nu pon lalpan fakani an thei hi lo shim pathian khan Jehoshaphat khan karin na wangin Israel tu kan chak ka fing ema kami te nen kan fing ema kan hoisen ema kan chak ati lo shim ma se lalpan ne na achan na kha pathian chu kan chak na kha khamini khan achianga chu kum sang tam tak kum sing tam tak Bible a in record kan chiara kan lo chiara vo in ni situation a hian kan lo chu formula chu kan lo apply vele ta ni atoper na tan chu prayer points kha Evelyn khan lo ja thei chan kan ram tan hian trong try ka do trong try na specific a point taka chuan lalpa chau hi kan be se na ani ti hi mi zong hian kan sia thei nan le pathian tharau thiang nim har na hian I kaushante surkharte mimal tin te hian har chuakin lalpa kan rin na kan ha kan tro try lo chuan kan ram hi chu kan thidon ani ti sia a thanim ngai taka in thurwala tharau mun khata kan trong try thei nan hian I karo I har le am o I har chuak le am o ti kha tinga ka tiang question ka ron raise dog ti na ge enge moni ka top na kha chu alo
om deuh nuai ni ma se chu ka top na ani vo India han lalpa han mature Christian min siam na chan hi engwang nge tin mature Christian om khom kan ni Christian puitling to om khom hian no te cho kan mo to lo kan mo chu solid food kan ei to solid food ei to te hian ra chwa tur kan ni ya chumi ra chwa tur te chuan kan ramin tun hun adin lai hian thei pato pin karo lalpa tan hian kan ram hi idin thar le ang o lalpa tan hian kan juda ho khan mo chong hian tong trai re chon extra te po khan chon he ni an hei chon lalpa khan na satakin ha thoka jeho sapat te pon chon he ya chong hian tong trai re reng khan na satakin lalpan na thoka ni intermittent fasting le indai ta bang pon cho kan hi thei lom tro engwang ni lalpa tan na tong trai tu han cho kan hei thei lom I can fast because I want to look nice, but I can also fast because I want to touch the Lord's heart. Tika, when you karon say those in sharing na huncha, min pe ka wangin lom to kasay ni over to Shwaya. Thank you. Hello, may patianin Dr. Zonun sangi kaltlangin Zerlai Shante dengan Zirtil along Jen pon tohar takahuna hunanga Fiana sang te til sang tonu na pokanin patena umpuira ngatin atsakal zona turte sin lamapan le zona sel turani tika kan shetlang ke mani tan che pozirlai thatakanin ka shia Bible chang ka Jacob le khathonami khang ten ta kharon ta langa acha ti le kazinga soi chunjom du kan omin karinga hunte lama thoin ka she achu wangchanin du ne tan huni lo hongang u uma thanate pupuyate usiamate imalite soiro le ale zan inchu zandanga chuanin midang hi kan kian deuh lek thina a chan chu hei chanvo te kan chan zeu zeu thina wangin hetiang hun hi chu kan thiante kan naute tan kan ti deuh lek thina maro chu zanina hian zo nu ni khan min ron chou chuak ka ti lo thei lova khirna tlang chin he tangin ron soi ka duwa ama sa chuan ka tong in se theyem Hello, katong in sithem. Oh, thank you. Chanchu kan network is stable. Tuklo bangin in share lo kan hlawa. Clear nat lang chin atangin karon soidua amasa chuan kan ram scenario kan ram statistics hi point thum ron soilan ka duwa. Pakhatna chuan don't na he EMFI apo kan member active le kan shwai tu ni reng chin doctor tuna chana hianin Mizorama India rampung puya divorce rate 2011 census ka at a latest elan awangin minron thonani umal hei in malak na tana thil changkai ni karinga ti in minron thona chumi chu ta chuanin Jiang lut tukal lang chu India rampung puya Christian za asom ku chuang omna le Christian kum za chuang ni to si in Mizoram kha divorce rate anu pa inthena khanin amasabir atam ber kan nitani 6 point a point che khazan hen share to ring kalawin bot sailo wang as a point ka soi thelo ma 6 point something ania adota Nagaland ania chuta swani 4 point something an nitani chuanin han ngai tuen he ta vairam Chandigarh te ho te khachu a point 6 vel chu khan nitani khami khanin Mizoram Christian din mun kha atilang chiang lutukani Sakhodanga hen engtini an in zirtir kan shelo ma se kan shiat angin pathian in Christian te chu pathian in azom to chu mishing in chen su seti ani line kha Mizoram divorce rate ani tani chuan adang le chuanin
นี่จานมาสามีขานินเหตุด็อกเตอร์ MSc MSec สะอมเตเล่ด็อกเตอร์เทงเ MSec สะอมเตหัวเตเองมาเทลจูละวังขันกันอินเบียกนะมิโซรัมฮี HIV AIDS เวล่ะกันดินหุ่นกันอินตีจุดตาจวนอันสวยนะจวนินปังไอเร่งมาเสNorth East อะไรอินเดียมาโบกันดินหุ่นปังไอเร่งจบกันละนี่อันรมตีทินจูไม่นิลวินมุนดังติจวนินให้อันไลฟ์สไตล์วังตินกันเตียงอันไลฟ์สไตล์วังhigh risk group housing HIV อินกายชนตัมไลน์มิโซซิงจนgeneral population ตุน่าให้โควิดติพวก community spread กันเราตุน่าเข่งอังเจเฮียมิโซซิงนินเนี่ย high risk group อังไงเราเตะ general populationเห็นใจดักตัวติเตมินชิลาจุดตั้งแต่จวนินเจียงเล่นก็เสียเทลตั้มตักสวยนะคนนั้นนี่เราวังจะมี point ปะนี่เจ้าจะกรันสวยงาขัดที่ซงหันคลีเรียนจนจังจนมิโซรัมดินคนนี้จะอัศวากันนี่อลุงเชียทักตักเสตนี่negative side จังอัดเหียจวนมาเสกขมีอาคารกระตบโดนละว่าตุนไล่กระรูดลมน้ำมินเปตูจุกันที่เวลเตียงให้มี COVID-19 นะว่างล็อกดาวน์นี่กูฉันที่กันอินคอมเทลไล่เฮียนนัสตะกินปะเทียนที่ตักเสตาเอาตูเตจงใจนะราฮีปะเทียนินช่างกันที่เราเทลว่ากันทลายที่จริงปะเทียนทั่วตุยหันนั่นแหละปะเทียนคาราวะหาร์นะฮีอัดเฮงนี่ฮีอันนี้นั่นหลังกันทลายที่จุดตาโพจนมินติล้อมเลสวัลตูจูกันมีปะ housing เฮียนนัสตะกินทลายมีปาเตละวลาย housing เฮียนปะเทียนมีโถฮีอันหลังนี่จู่ๆนี่เกมมาเบสเนสังตักมินในทีระเฮติ pandemic การะเตก็อุชันอ่างโปรแกรมในเทโลพอยน์พอลหัวงเตเลมิชันเฮมไงตั้งตะกินออนไลน์กัลตังฮียนินปะเทียนพอลนะอันนี้นี่ที่เฮมิฮิกับมูฮียนินเกมมาเบสนะมินเปนี่จวนจู่มีการะจวนินอะไรอะเราดิ้งตาอีละจันอินะโซนนี้รอนสวยตากังคันจันอินะเฮ้มานี่โซนคันนี่กันเวย์กันรำฮิตูแต่พอยน์ตูนะเห็นจวนกันเวย์นี่กันรำฮิมานี่โซนชัวเวย์เรากันระวังมาสิกันเวย์ดานค่ะเวย์ดานดิกันนี่เวย์ดาน effective นี่ตีลายค่ะกันนินโซงไงนี่อินก็เชียจุดตาจวนนินเฮมินเนเฮมียหุ่นลายเยรูซาเล็มกุลเชียปอันมานี่โซนเชื่อว่า rebuilding นั่นทองคันกันจะว่าเฮียนเกมานี่โซนเชื่อว่าจงใจนั่นเองจงเฮียจงใจนั่นเองปะเทียนี่นะเกมานี่ติตูรามินตีกันเรียกว่าอารอนลันดานอังอินกันเทียมโตกเลยกันเทียงโตกินปะเทียนรินชนะ rebuilding work ที่กันทองไงนี่อินก็เชียจุด point ประคัดนั่นนี่ตาสิละจนอัปปะนี่นะจวนินกันรังเสียมชัดตักตูรตักตักเฮียนจวนินนิจินโซนนู่นนี่นะอารอนสวยข้าขมีข้าเกี่ยวกับเรื่องรูเลียนลุกตุกทีนั่นนี่วังอินจันนี่นะพอเฮียนินอารอนสวยก็อารอนสวยนั่นเลยดูจูจงใจตีตักเสร็จแล้วไปกันเอาไงนี่กัน comfort zone ริงว่าแต่จังเฮียนจวนิน till change ตัก transformation เฮียเช่นเทลวันนี้จูวังจวนินปะเทียนนี่ตีตักเสร็จกันเอาไงจูมีตัวรัตันจวนินเรียรูมุนขัดปัวถ้าเรามุนขัดเวททุ่งมุนตุ่มทุ่งมุนปะเทียนกันเอาไงนี่อินก็เชียจู่ๆจันนี่นะเฮียนินเฮต้าmember รอนกัลซงแต่พอยินสุดยังซงจวนปะเทียนินน่ากันเริ่มมาเห็นนะทัวตุ่มทุ่งมุนอาจารย์จู่ๆนะแต่พอ rebuilding work ถูกโดนตายละเงี้ยนี่เรียรูมุนขัดปัวกันตีเราขันจวนินให้อภัยน้อยเวทตานี่ overlapping เตะเราเทียอมุค่อยไล่หมอกเงี้ยโลดีไม่ได้เข้าเทียตานี่จู่ฟังจวนินตีตักเสถินเกมานี่โซนชัว rebuilding work ที่กันถงไงนี่อินก็เชียจู่ๆจันนี่นะโซนนี่ข้านอารมณ์เชียร์ค่ะเกมาตานะอารมณ์เชียร์ตัวก็เฮียนก็ง่ายตุนไล่เฮียนินปะเทียนินเกมีพอเกมันนัทเธอร์หมอพูนัทเธอร์ปะเทียนินน่าชอบมินเนี่ยจะมีจงจังแต่พอจะนั่นสักกินตัวน่าอารมณ์ share Bible verse ค่ะที่มาเรียกว่าพอสาริงค่ะอารมณ์ตินุงเธอเลยอารมณ์ reinforce เลยก็ล้อมตักซิกกันรำตานเฮียนินปะเทียนกัน the book that transformed the nation ให้มีนี่ลอเรนคันนิงฮัมเลยขบู YWAM ตัว founder เฮียนินปะเทียนกันลูกลัวปะเทียนถูกันโอยาปะเทียนกันเอาจวนินกันรำตานเฮียนดำนาอมันนี่มาสิปะเทียนกันดามาสักละว่า
pathian kan aulawa pathian thu anga kan omlo chuanin eng ti kong zong main kan ram hi adam theidon lavani chuwang jong kan ram dam na bul tur chu ke mani namasa in tongchai chonge tongchai ya ti tak zeta pathian ne na ngai dam kan dila pathian kan awa nang lo chu be sei tur kan nei lo ti a pathian kan au phut chuan le athu kan oi chuan obedience khangai ta ni athu kan oi bible ina ti tura min ti angte kan ti phut chuan kan ram hi kan dam thei ani pathian ei enge pathianin tuipui ral changin min ron zong chuaka engatan nge chan nei ani ni tu nang huna hin kan har cho huna chuanin mizoram hi pathian lali swatan eng kan dinga india ram pum en tu ni turin pathian in min duam kan ni na kan shelwa pathian e christian na wangin mizoram in blessing tam takan donga ma se blessing min petu joy moi ain ke manin kan nom le ma ka kan manga chuanin complacency na salu tu kan neyam partial bless enge partial obedience and partial blessing chok athena wangin tun din huni kan thenga ni am chuwang chuanin zanina hianin zonunin minron challenge na hi a relevant ma apai lom thu anen apo sei duwa chu zanina hianin ke ma po ka ve thilani awangin kan ram hi kan ladam le theini ma se kan dam na turatan chuan ti tak zeta pathian kan awa pathian inne na ngai dam kan dila pani na chu nang lo chu be sei tur kan nei lo ti a chuanin zong pathian kan obea athu anga kan enge pathian thu hi kan o yanga ni chumi ni lo chuan eng ti kong zong ma in kan ram hi dam thei don davani ti hi zanina karon soidu ani pathianin athu kan soite malmin som sakro se sai zom du kan em kalau soi về lo khop ka om dan min lo she tham ula no te kam mut puya ka breastfeed pa wangin lo she tham mai ula hi he zain he pizon ni thil ron soi te ka tan ma som na tam tak e zain a ringot poni a tin ta ma somin partial blessing i chung chang partial obedience le partial blessing ati khatun lai hang kari ru a khatlam ma achan chu manjana mania kan pa hi a covid lo me ya ni masih pathian zara he tuna andam le to a ke mani ero chu kan hima chu ta chuanin khat eng an covid tir khanin enge kanin isolate line ke mani kha quiet time kan ne ya hun rei hi kan nei thei lawa ka chang che ve pi zon chan siang kan wai thei ma kataya khanin katya ang hun kha kan nei thei lo ma ro chu minutes som le po ri ru le ti taksita pathian lam kan lo hoya pathian ta na hun kan lo pe khanin pathianin atana minute som le kan lo pe po hi a blessing min pe khi khami minute som chung le po khan anna salu to ka chu ba jani khata da kar som ni le palia hianin da kar tam tak hi lo pe thei phe irang chan tu na kan blessing don let som tam hi kan dong don ani ti thun lai chu ka khat liam nu tu ka zaina ron soi khanin kaka karilruwa enge aron reinforce tharna sale mema ayatama pathian hi tuna han kan ko wanga izale kan ramdin munnen covid chungchang ani emo hemi border issue ani emo enki ma hantin chuba kan ni china I prayer points thoka chak mai chu tuna hanin kan ram hi thalai te abikin mi pale me chala pang tak tak an emo tuna kan thalai engeni na thok thei china hianin tai mak na tharau hi pathian hianin min pek thar le hi anga in ka sha chu wang chuanin hei border engemoni buai leka a buai chu a khu chhemi a chhunga mi te hi kan nya kan hun dam tak hi social media thalai pun an mangna se ma amaro chu thil a tak tak thleng tura tai mak na nei tur hian mi zo thalai te hanin enge thil thar hi aron thlen theina tura tung trai te po hi anga in ka sha a chu prayer points enge morem changa te na ki na kan la at thei chuanin a lom ma tang ka tia chu pang cham pathian lam hoi tam hianin tuna kan blessing don le tak tak hi min lo la pe don ani ti kha la ina han ka ron share ve tu ni klome bitang kan lo mem
lo om le mai pathian in hun thatak mai min pe a midang soi du kan lo mem o dar ko le me ni tlem te cholan dia prayer secretary lama tangkhan in puan tu remo thil han soi du turte soi turte omem le em lo kar le khanin I sharing ani le do na mi pani na ron share do na Dr. Syama share do na ti kan vain attend kan tum le rek don nya ade alam ome midang soi du nei kan lo mem alom om le mai til sang kan hang ngai sak te tangkhan in ke mani pon lok karinga helai thu la thu bok hi kan share lenge samsom ni le pathum na be chan na la sia mania la hi pathian ne na in lai chin na kan nei thatta pathian kan rin tata pathian rin chana kan nun chuan chang ni na chun boina ta ka tha muang in cho ni tinin chakna min petrin chol na tui ka ma min shoi thina ka kep em tin reng min veng thin I that na le ngil na chuan min zui zel ka dam chung zong I min zui zelang I that na le ngil nei na chuan min zui zel ka dam chung zong in min zui zelang ti kha kan mo ni pathian har san te boina te thil sang kan to la point pathian lam kan hoya pathian kan pe pathian kan zui tlata pathian nen lai cha that tlat chuan eng hal sa sang te po hi mal som na alo chang zel ani ti kha kan soi le do ni pathian ne na lo soin ka tong cha ti chuan zanina kan meeting chu kan du to ai don dia lo tong tra ang lalpa kan pathian min mangai tu zaina EMFI in khomhun thatak mai kai soina ompuina ne na kan man taka vain la pa lom tu kan soye lalpa kan ramta na kan du tu samte tin ring tunun konga kan zir tur thil tam tak kan thanlena tu ma kan sona tur thil tam takte kan ngai tha khang te kha lalpa nangin nungin na thokle la zaina he in khom lo tel zong te lalpa mal somla he in khom record lo ngai thale tu tur zong te pol pa mal somla I tharau thiang ni ompuina kai soina le ve na kan rom dilani lalpa heng til ti theya kan nun na mem voin thanga min zo vain lom thu kan soye heng EMFI na kan hun man sang te hi ke mani tan mai ni lo midang te tan amal som na thlen zer thei turin I kai soina ve na le ompuina kan rom dile if a pai so Christian in kan suang ai dam na ne ni ne na he kan on thlen le amen amen program kalawin role ha lo program ka sei swal Dr. Masomi hun turzok the Christian paradox ang ai dam do lutuk kan ba intel tu mang kan siya te dang po kan som don niya so ni ngai nom le mai lo ngai tha lok sak le mai ne lo ngai nom lutuk azir le lom ti sa om le